too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebusia for any adofono mema obibia akwaba ede eba Too Much GH so Ghana wahala jumedie ena ebre asusa mosomfo muniaba epiesi kapa ena so mede ebebe som ashofo ene etifo ma wonsuso utimini wadwencha wofa ensemi wu ebra ebebe som ye sede be ya yensusu yebenya ebre na yetimi akenkan ede ama o sede esem na efata na said the monim no eye edwada eba ye na chese ye gina ye Ghana 40 memo photo something ekokko salai said the ebe ya won beto aba eyi mampanyin a won mo pese won mo di won mai so ani ebiem so MP a won mo pese won tena eye constituency no emu emfa ema omo hwe won mo nyuma pa won mo aya na se ne omo maye omo susu sem ebeboa na enumu na ebusuafo mentimu wase bi esore ye ewon pesua bi eso achesem ema ye etututuo ekokọ som ema chesem krofon so fa ho edi brim eye afofrom na ene de yi eye chese ye hwe odododio constituency hono ma yenua bema ye bukom banku okokopie mu ewo ebina ebra FPP ni NDC for just mentiment wase esore ye ewo hono beatings bi ekoso ye brim eye abranti we ma tututu ne de keka wo ma tese wo pra ye ewo ne nsa ehum na ni nyina mu no wo babonti de betu dwa ese entokwa no etuo enya enyeden etwa isanse nipa miensa timi ewu every move because of tututu ekwa so pan na se wono susu yetimi abrim no ewo bukom banku yetimi abono pan edia a ene da bi entokwa no enya ade se wo mu ewie ne ewie no eye echina na ewie ye no susu na chese wosade na nibre ekokosi ye MPs no eso ewo aya santimantemu se wo matimi atena won ma ye hwehan ama enkrofo etimi ewie abani mama MPP mom ena afa ehonum edi eye esopan dia won won pebi bia fa NDC ho etie bi NDC de samanyo kono krampo no wo free mu a enesa because wo ma bre wo mu mogani edi akonkoden esiri pe anajo ene ahomachi ni nyina ye eye se wo mu ebenya eye fa pem papa na so mbetimi ebenya eye dina bia papa na se ni nyina mu no wo mu atina wonom aye ehwehan ama wo mani ankon wo ama se die eye amanyo kofofo na abefa pan dia wonom NDC amanyo kono wayi eye ho efrin na ebuzianfo ensem we ene de eka ho enunti mato ensa ede afre ya prophet Bernard Esiam a oda Holy Ghost and Fire Ministry anu woja unya tiemu sanko ade ne no anu oja no ebedi wanim edi wachi ya papa ewa ahanum se wono nsosom ede na dwenkyere eba befam because ye to abayiwe ye ni ndi ahia na ne de owo bia efa eye ensem we ya na de aboboba no ho no ono soso etimi ado atu edwa prophet mi akwaba meju so ba pesika bibi aboko de nyamya dum ye ho odin se tworo kronkron e de Krista ase ya to aba na wi eje ebo nya ba bedru ya to awie nkonimdie no soso ye de ama de ese na efata according to isi ono no ne de a ochese wo hwehwe mu no wo hu ni se ono na wose wondi eye nkonim eno no na ye basabasa ye sorry ye ewo odododio ma chese tututuo ebi miensa de wo mofa mu ewi na ye nua ba ma ye nim so ndo ye boxer a chese wo konkode wo gina ring mu a chese otimi bro nkrofo na so this yi nkwa de yetimi abro no ama we pra e de aka wa ma chese we yi ne boso nsem nyina e de ato abonte odifo de na beka fa eye nsem yi ehu de di kan ma menchia Too Much GH motifo nyina achirichiri ne bencheye o hwe me voice out me say me voice kopa da programs bibiri nti de edi kan ne say o man Ghana wo mun senu so say politicians a wo mudi o man nenim ana say ministers ni wo muda district assemblies for ni muno wo no for one kasa selfish reasons ena me fa say obi a wit mamuni
Yeni bukom banku de akwa nto nkyai. Obi a yetimamuni, ede mpa na begichiw. Anase ede mpa na be haw. Ema bia menim so man ska dia. Anase mo senafu nima dia. Anase mo sign check man dia. But me personally dear, I will never succumb to this activity. Okay. Onwe bi say before den tina okasa. The entire makers as a party in power, you will be. So I think Kodini na ye hu biem. Okodi me. Ye use with physical way. Okay. But what you say? Ye use physically. I'm a nipa bi show. Na obeti mi atu aba ma wom. Okay. What you nipa say ke mo ntu na ko wu preko so e. Ka, wo dey busa so be ka wa asem sen. Okay. Once na dey tell. Enti ba bi ye duro. E wo se Ghana fu hie nyansa. Ye ku nyansa ye ma ye bi se. Edu abato a, o minister dey na condition e bia wo da chembe home. Tio, minister dey tell officer oko China e ko Dubai, e ko European countries, e ko ne nyama no. Won da bia na mo no mfa ho. Okay. But edu abato ne dia. E ho na be hu ma, wo mo di sika. Every provoke amount one go di bia. Once na dey here no. Maybe say we am hwia me nto aba mawo. Empo abato man to am obia. Because na e man panifo ni eye ahi. Eye abufu. Once na dey here no. Okay. It's time say Ghana for be hie nyansa. Ni be hu de. Onu ni ti VH mo ba no ka che so ma VH na to aba man. Enya de so de be ma. Eti adenti na se minister enya de so de sa de be mo wa adenti na wo ha ho. Okay. What's na dentel twa benti kwa ebo de tuyi nyansa enya de se ebo mu di poye ka se ni pei ofra busuan we mu nti ye mai na busuan wo nkwase wuo etu di hu kwa nyansa kwa ni so be so ya kwa campaign MPP MDC wo ko ba power they don't know you. Okay. So adenti na ontira o kanche na won shunfre la de se onno na onwa sanse we be your time akwa ko gina campaign for because of wabeti ye ketiketi bi anaso bi awodi nu Samson na ho de Samson wai oni ho oba dwamanfo kwa de kum Samson oba dwamanfo na ho bi nyinala eti se uye kaniba se uye timamuni ba ebi mpa de be hoto anaso bi de be wura wadwin and I'm here before they say I don't blame them. Okay. Because on the day of Abattoir, there are within realms our money every pa. Okay. Okay. What's in a daily channel? And you have to chew me and I will pay. A trouble with you as a son. What you could have chew me. That's what I say. A trouble sorry. About your non-conversation to cause you. Rams no bi oni rams bi na mi di for papa bia no percent to kwesi but alpha ashano but omo koye mo nyama ne sa nyama no they demand blood ne o se bi nhwe enti wo do wo kodia e ye wo na ru tia dia kirema obi am piapia okay one case wa kono no selfish reasons and wo kwa kobu say onse na de ne tie okay na odifo me pese mi hu se ba ne sa abato ye kwakwakoto abanka enim se wu nipa no wo kɔ ne kokromoti na wo de kwakwakotim so na na wo firi ho no ma wakɔ eye wo fie na tuo ne nkontima ne nsekan ne aya ye de kokopie mu wo eye abato ase no aya na ye de ntia ne ntɔkɔ aya na esɔre no se de wo ma ye tese se ye de ya honhum bi esɔre ya honhum no na hye wo ma wo de basabasa ye ne ba ana ye tiri mo po aya ye agen se wo ye kwakwa print tɔkɔ esan se wo se ye ya ne ye nya enu ntia bia tie ni se unse edu abato no a behind the scenes our ministers here no me sanyo man okay what you say presidential candidates for here no me sanyo man say hoodlums mi sore e be hey atwisi kan twituo twen kanta ude bu say who is behind the scene ana ajo say sika nyama okekawo sika kutatuni and wo mun so mo pre power it is our pre power there is a spiritual backup ultimately sure say matwisi kan matwiti wo mi ko bomi nua say asumesi ano bentin e pe power nti
o se na de ni chem ba wo kwa kwa se tutu asam no so ye Kristo ni oh be position am gira mu okay wo ko uye sa Monday awo ko gira sumpie no so wo se ye Kristo ni ana wo so kwa nkwase ade etu wo mu nyina ebie mu a nyansa be mpa de wom okay sikati ase nyansa be mpa no sa de we as ukoye tutu asam na se ukoye sa nyoma no no dia kwa geni ni power ono ni na yire ni ma omu wa abrochiro e na wo ti Ghana kokuntokoi so na kokun na odifo say ye nua be me eye buko mbonku waye like waye disappointed ewo amanyoku a na wodi eye wo machi na say na wo ko ede ma eye wo mo a chese wo ne say wo mo anye bibia amfa amboa eye wo mo ho upon say wo mo timamufo no ede wo mo strength ede wo mo ni eden ekun ye nyina no wo mo ntimi anye bibia na me pese ye hunu say say o jina hono ma na say obi kwa pe penini tumidia. Do you expect to say nipa no wonye bibi emboa wo timamuni na because say ntokwa yi kwa so ni ayi wepra kwa anase se yekunwa anke yekunkwa wo say ye ntimamufo no ye de ye hu ewura mu say yeku ye hu e de ama eye politicians ana de tie ni say unse me obi a ode ne hu bewura politics mu bia me hu nas oni Satan nam okay me baby a officer me wo jina no obi a no bewura politics mu biara me hu nas oni Lucifer ene nam na bisa ho say wo nyansa na oje badwemba e about the amount 50 million se kobo asumasitu na ukobo asumasitu wo de wu ana se oje pa se ukwa di boni bi ukwa ko yusumasi dwedie bi edi ama minister bi ana se MP bi ana se me fanse assemblyman bi na ukwa ka dwamu a busa wo se akonta ben ana bia mpa na abeka ana they should mind yourself say we won kwa na be to chacha this how don kwa to chacha na say e bia sa etuwe ni sa akadie yi ya de bon na plan na wu a ka branch ya MBB time mo bon na ni tuwe ya say nani o ko ni 20 million o mo ma branch case die eno anya de say betime sisi when you pay minister say MP na ba 20 million e betima hwa kopi mi so bewu na enti say wo ka say nu nti no won pe NDC fo asematie enya de say kra poro say obenya pa na nche senka wa free eye NDC mu no eye right decision ana me di onu na ansem what you say bu esi akure ni ti agi a chedema o se na de ni ti no maybe for me the respect bu ko banku pa me penasem me pe guy na sem papa enye the box bi obo okay but we use our branch in future what you say ene baby a wodru no baby a wodru any question no for amanyo samu sa what you say MP ni sa ministers no mo nyoma dabi okay dabi baby a wodru no amount for respect no ena empani for bi shubu ni pa e ji sa do ko for ministers no hoodlums gangs na sefo a ye bi sha kwa ye atete kwanfa so bi eni so ba mi wan wo integrity bi ni dignity bi also protected a famous boss like Buko Bankum wa kwa ye sa ni manoma we ama ya botu ama bi aka no just imagine o do program a pim de behe enchadenti na be ku hu ama sa nkofo we ni both MPP ni MPC na me check obi a ni wo mu na so mu na e baako because labor power the opposition be submit and so many attempt omo be kan se be ni mfaso ade ato omo so sa na MPC super power MPP so be ye okay so I don't see any reasonable idea nan se bi omo se mi yai adepa bi ameya e ma miskabi na mi nkodi MPP anase MPC achi e de no be ye me e de ai so mo nya power ni wi asa omo ti omo office na omo enjoy omo ayi allowances e de mo amu a on kan bi VH omo de mo kan bi omo to da yi se gwa ni trazako on kan bi but edu abato a ena na mere MPB a on kan fufu da
because of about to bet na fufuo oka o se na omo na de ne tie no e ti tu mi nkwado betini aye bibia de enya e ntimi me se Kristo ni papa bi ya no on fa no for the politicians so and so no politics because on me ban or the atro any na da na eba and also to akachi no ani age no ho a wonte da na odifo yenhwe se eba no se amanyosem eba no yenhwe na nsen ye se de ye politicians anase womo a na womo eye campaign no yenhwe se de na womo etu anamon womo ne nam efiefie mu na oka ena to abama wei wo fa ha to abama wei enso so eba no yan kasa yan kwenkwe se de ye bibi e de aboa yen aye ho anase ye nyamedwuma ye de ntia ena ba amanyosem a yetimi nya awehemu nya gidie enya hoden sunku bia ye pese enya bibia mfa enje eye saa ewiase ahonyade nazo so ba ni Kristo mu de ye nya saa hokeka na ye de ntia na sikawa kai mawe hosem 3 days before the election yakoto abano na me ye program bi wo ka so na me gina ona MPB a wagidi mpa me mpese me boni din okay ene ne party members ebu chi campaign enya sam ketwa na me suma sem suita me koye program ti wo bo pa bi no odu jansia me gina wa na obu ni maso salutu yi afena ne party members no astarte sere no mo heme ti ba ko ba me che do sam se that you why na me say I'm a prophet of God okay ti but minim papa no minim no ti se udi nkofo we yetia wo no abato no power ni na no mo po okay enye wo de okwa ya ma no e da hu se bebre na the spirit in nam once na de bebre na the spirit and nam okay it because of that submit am spirit and the physical influence and sika and akadie bi and ye pio mo nti mimi party vote bi mo cheska ba bia me wo ba bia ni asori o the next house mo cheska se photo ti na me de menyo me kwa kosi ba bi no musa me se difo MPP ni ani so na be wi na musa mo se mo fusi agimi musika mo che no mo be man bia na na ko difo nka beje na kwasia ma usika kwasia sika de me se Kristo ni papa bi anya politics ejudi hu wam na hwese de MPP wini na kumaso ya e mana bo deja me se be bla madamu ya bo deja ba se dross e bo Brazil se MPP wini nturu me meda free e bi mpa na bejeje na tese me wura hoi se ya manfo nya briye campaign sa de Kristo for your campaign ma wade eno ni asem no me se bi jona me wura nyina ho hwese de bo chi aye campaign ma MDC ni MPP Kristo nso na odifo unhu ne se ye NDC for na ebi omo petutra asema na se violence ye wo mo ede because bano na same time say EC declare eyiwie ya wo mo ye say enya de so wo mo gi eye EC ensem no atum ye hweta malise ya energy say eja o ma shortcut tai ewo ekwam ne wonkro ne ba eya wo mo na petutra asema na say supporters na wo mo ache say etutra asem eye wo mo ede keke enunti na ye ka ede for amanyoko no me na wano sika de tie ne se me both MPP ni ndi so mu nyina pa tutu asem okay me nyu abenten na me nja asomasi wo mu nyina ya tutu asem ye be to bo hu di amanfo bi ye wo di ministers ni nkofo bi kika kai ye de ye ndu ntu me mpene say na ye de MPP for comedy NDC for comedy but musa wo se timamu for wadwe ye ho ana yes to me kakrai ochina no opposition o de ya hwe ministers wo mu stroke anche no a obeda onsore ka accident ya monitor anima basa they don't care about timamufuo no they don't care o de se do mani mo hedin wa se do mani mo hedin anka emre dusan ko so mu twoma ne timamufuo no ba no bia ni se bom ye di nyafu on se na tiem so both MPP ni NDC no mu nyina ma me ye baako wo mu ye politician so obie no wo pass ndue obia wo mu anke so mu ambition okay
one thing na de ne chem woman ka so selfish reasons dan ka ye to aba se wo be tra so na wo man ni ya esi den na atutu asamba okay o kan to bi kwa so ntoma wo to ma direct one thing na de ne chem enti we de me ni wo se emu se da nye papa sa na odifo enim se abatoɔ anasa amanyosem de ankenye owuo ene eye enkwa ade ensuso no like dane da enoma say ekɔ na ede ne betimi ayede sisa enoma wei ano se abatoɔ fi baba bedura entokwa esɔre mentime ho ase sɔre tututuo ekɔ eye eso no de ne betimi ayede asi ezan se eye den a nyoma ebepie ewo eye eniso ne si wo huhumu nyoma koso wo huhumu nti den na ye ntimamufo no so ebetimi agina aye mpaibon ko an ebetimi di aye sisa no ma bi se ya no kwan ana aye wade fofo bi ebetimi aye me da se sika de tell se me de be sa safe ya sofo no so okay and omo church members okay any oman Ghana as a whole ye betu abayi wo hu di asofo bi kikai obi si nsuo beto on the 7th day no kre apra da bebo we beba obi nso edibai NDC awinia na jamisi awiem we si MPP na befa sunsumu ni se but for me yes Ghana a Christian country sure so as a Christian country in the whole ediam pa na wo ye anase ediam botai e lewom se bia bibi se anase sei ubetimi atu agina bi sei so ati ase eti bibi se na eya me hu ni se eye enwuma bi a ehwewade ani enka asofo no wo eho akonya senko so mu kasa kire church members no na bi omu kwati ni suru radio show a wo bi address say a Christopher ne ekoto aba no Ghana a Christian country eti so kwa akoto aba na okojina sumpie ni show a ma ye wo Christo suban ni ewo mu okay what you say okay ba ye say asofo no be kika nkwase ade kika manfo ti bom one say that here no osofo be gina MPP awinia we win by 54% by say we show osofo bi so by NDC MPP we win by say ekadei eni pa mi ni mo tumika o ye dia ba ko be win ba ko be hwiase entu ye nkom se we ya bia enu abre ho ma me meti mamufuo nim ye nyina ye kwa asore Sunday obi ko Friday Pepe for no Friday because Saturday and a Sunday but the group in us ye Christopher okay it is a Christopher ko to aba e si da na basabasa ba maintain the one say me yintum about to na ba ye no number na ba ni figure na ba ni yintum but Sunday do a about to maybe what ba ma so ka ba sa ko mre dada we are so pa na politician ba wa so ya e se me ti akosi wa so ma sore akosi wa politician ko wa na ade ye be ku ani mo support wa na betu kaako ye no politics e wa sori dem what's na ade ni tiam so if you are software no so church members now ba ye etima mfuo no na ye basabasa ya sesei koso no no so den na betimi aka fa ho na msement me wase yisi enye declare we so ebinum nyintumu a ebewunu na ne ye demonstration ekoso na ebinum ekum nkrofo ebinum ehye eye enoma basabasa ya asore won peso aso mpotemo no eno so den na betimi aka fa ho de metima kan se unse we enoma bebire sisi ansa ne ekwa akoto aba okay ka accident enuma bebre enti moje hwiguo no yegusu sa eranim until se be 1st January 2021 sa na be chizi but esizi ya be sa pega ni mu because wakwa kwaji tuni ya wakwa ye rochu asama ni shuman eni ndwuma no ho nde pemoja omo pemoja omo wo kwan omo be faso se bia sakasaka si aba no ebia obi ewu na tuma bibile ja bo timi kawu okay obviously we ko MPP na NDC ni mu but who no mo pemoja dia ye bibi for asida because ebe to oba no ko mo nchen for power after the power no asida mo benya no e nipa moja ene nipa nam okay but what you say it's time for you say ye ka say Ghana a Christian country me de me hu ni sa da oka me hu ni say Ghana ye abosoman okay ye abosoman pure kakra bi ne womu a omudi nyame ene nam oman nim
enu nti na adifo ni binya kwan na meka se adifo ni bebre na aka ho e na sa chaos aba koso what you say this ni me friend ni difo say prophet na dia na koso o mama mpene okay e na ehenyan se odifo ni kasa kire MP no ana se governor na onu so be kasa kire manfo so prophet ni se ye mo ye nsiji fire okay once na dia ni tie no wo mu consultation from this prophet and I said this show men of God and a man of God could work politics more a different dimension altogether. Okay. What I say, you can speak for them, but me for them. What's the identity? It's basabasa. You person a page of me binu. A different for the count, any assault for the count. Na odifo yenhwe se eye eba ye mame ye Jane Mensa eba abonten ebebe declare ye ese me wayi ye mampanyi na nadodan kwa Akufo-Addo se wono na eye president ono na chese abato no wotimi enya ye the highest percentage into no na wodi eye wo man no so na up to now NDC for ayo imagine se wo mo entiase a wo mo held eye press conference no ne kwanso ano no unwu ne se eno na ama timamufo anase wo momota neche no wo mo so ayo imagine se ye panyin se ye nji ntumi de na wo mo so enya basabasa ye ewo mu ana meka ne bi basabasa ntokwa bi antimi magana ntokwa bi antimi mabat when you know adifo no sika se obe meka no kura wo when you never if adifo no when you know kosu na basabasa you know adifo no na so we dan kadifo anya yo because me panyin na se an won Debbie sika ma me nche bibi on se anse meto aba no emu di ka be se nkom no cray that say the Lord that says the Lord and this may we 52 point something percent and the before we should buy MPP Akufo-Addo we may we 6.7% and it say who the voice will come say na we may na amanu ko the opposite party and come out okay then mo me sorry out Berlin ya ma mo so ntwia mo so prophet ni NDC prophet ni MPP prophet ni we so we ni by this percentage then it say am come the other party na for say be no meye I don't blame the ministers and as a presidential candidate but I blame the so-called men of God. What's an identity? We are a different assassin. And you are so good that you need answer. What I say? One of us says, I'm a woman with us. Oh, sir, I could for the shame you may be here. Oh, pay me for me, then feeling change. Oh, don't put you away. Both NDC and MPP, now, one more court. When we have the altar of destruction, what you say? The legend woman Canada, but see me like the home when you saka. Okay. What you say? When you have to have a NDC for a prophet in the year, MPP for prophet in the year. And to be who said these two prophets, and I said both parties prophets, are they called by God? Sir, you misled a minister. You are hanging the chili for you are sorry. Maybe I'm on so. Mumfa chumu mfa mumfa nkante. Or the way. Odifu a osho manu so. No manu bono. Onu so timbi. Na odifu. Yen hwe se wama yehunu se ya asofo na hyase. Se womu na hyase mpo na ama ebi apanya wodi womu no so ente ye asese. Enam se midifo we ka sei. Enti awose sa ebemu a se basabasa ya ekoso mentime wanse a ekoso enya de se difo no wodi animu bia wone womo eye basa no enti ye de ya beka se amanyokuo no na enti se difo na kam na se yesto won fa eni eyi bia ma ya na se wakase mu bedi nkunim na se mo endi nkunim a enu nti na wose mo ma mubumfu enu nti wose chese monya basabasa na se monya tutwasem oh sika oni freni so beto ade aboa na nan ye de esi bibi so bibi na difo na make ho asem what you say bibi ne sa men no god mu a wo mo sa so mu show mu kutupa
say we anya dey say di for no be ka say ye me ye nti wo na sinti bia ne na mo so bai se me ni na ebia bible ye nyina ya asofo ebia ye quiz wo ye bia ba ko bere okay eno no nche se ye nyina nya asofo wo ye bia ba ko bere what you say enti emre bi se o man tuo mo na nsi fom once na dey tell wo mu a e wo so mo believe in them but when you know question na no e wo mo nsem na odifo hu ne say ye ntimamufo no nsoso no yesoso ye ka ho ebi ba ne say ye gi asofo dodo no ye gi wo mu too much anase ye dey ru ehwe wo mu anu nti na ma wo mu so nya saa tumi ne anase saa hode ne say wo mu so ba bonten bebe ka eye na da asem de kire yen unse as a man of God see as so called men of God in Gambia be na join secret society occult kingdom ekopwase ekobani ni India. What you say? By this time, we move from the one of your TV sister station. Almost I'm gonna voter. One was shrine you are or so for the quality the quote. I could say 14 days to Quack of Faber. Be out of the say I'm Pabua the Becos Shrine. Say a handkerchief for the Becos Shrine. And only say the prophet of God. No. Well, where a question Yala is almost special. Men kama sumes na min job enten we ya kosu nyinara ena empanimfo no so I don't know say en sorry omo kono asofo ni preachi enkwaje asem nkyere omo de ya en kaminiane wa ebia MPP ni ye NDC ye mfa ne sa na ebia yakoto aba na ebia wo party awini a wo be huru mi ade na meyo say de amesusu me ye bibia amesusu me de be kire say many abre enti eni kwan se wo ben me but the tie me say adofo tenasia entoka ma etuotwe ma what you say ensi kan twitwa ma bible ne say bi adofo tenase ne fewo so ani gie so asumdue ne hia wo enu so no bonifo ne pese ye menyi asumye because ye ne bonifo na ti asase su ha on the nifo on asofo on apostles on evangelists ye ne omo na tie enti moment ye no mo na tie mo ma ya hoto they are altar of confusion and our manuku a obepene wo mo no because of wo mo so mo konno to me die any principality na ho money nti no wo mo control party no okay oh asuma si se nkomo mo ye nkohu no wo mo nkoyi o mani mo be soma both MPP ni o me soma ya bobo en kutu oja akeje hwehwe ni mo maye eduma be wo wo eduma be enka bible si be nyame afra no kuta bible no o ka nyame asem ja denti na so fo ko nyina politician achi onu a oye rituals o hwe mo jagu wa ko di tumi bi di cause car accident e ya pe ni tumi na wo kristo nya kwa koto abama no wo ye nyame ba sikapa wo ye nyame ba diffo ti e ma mi nchire bi o onu MP no government official wa kobo sonso in Yabani Togo wa kobo sumi ya orden so e wa kwa koye sacrifice e bia ma bo so me say me power enti ye me nya power no e na wo fo se Kristo nya kwa koto abama no ya control na se control na je Christopher Mkokoto abanyina na ya control wo mo they say 98% of Ghanaians are not Christians. They are not. You go sorry them you keke. And they are not Christians. They are not. Obi okuta nyame ho bia nim sa nokro wi. 98% of Ghanaians are not Christians. And so Christopher you say. As you say a Christian nation. Why Christian nation? You be Ghana lotteries. Yawo. You be Guinness Brewery. Yawo. Be any na so for club. You be omanya, omamba ne Kristo so manya. Ye gino to track atum ensanum. Where Kristo so man. It is a MP ni koye bo so nya nkuma de no de snap kwa. Oman ye ti mo hanu no. Enti se bonsamo enyen emoa. No pe bi akunu a so beti mi akun. Sa na tie.
na enti odifo say yement me wase a sorry wantwe a sorry wotimamufo mpanifo binom entem no kwan benso nyoma be ne betimi aye a ye be ma asundua ye pe no etimi edimu na asipi sisia pa de betimi aye pa ne say ye be dwana to Yesu Kristo ni apa ne chem because the year 2021 the year ba pa ho we kura mpoye Samu 2021 adibia mu ye ho se e Kristo fan so wo man dan mu a e be ti se ade 2021 e be ye ti se da ye so e bi fo ye mo se nkom be ti se mo a fo be kontam Kristo ni bra bre ho na enuma bi e be bo abaro ene ma men ka bi we enso da me collapse mutuwa na adua gum se bi mi si ye physical nya spiritual physical wo mo date e be dwun se blam enfo se na sori be de netie enfo so ya sori netie enketo akasi o de se ye bi o bi bia mo date ye hu ade entu ko kamu a no so wanka so nyi nyame ba na odifo say eba no amanyose me eba ne politics a say no ye Ghana ye nja ya na because abochiman wo moto o mabai ya antisa nyoma bi say ya antisa to bi toto ewo ha ya antisa bi atwinkonti ma bi no mo hye ka ties ewo ekwan mu enso Ghana nko ade eba edru ya bato a ewo na ehu adifo mo hye nkoma che say emba mu ewo na ehu timamu fo mo so ye sakasaka ewo na ehu ntokwa a ekoso enti sisi ye pesi ye hu sem eba no amanyosem a Ghana yenyi ye hu free mu ana me meka me se unse because of sabi we nti enkofo bi o me yese nkom be bua me wo abuchiri ye papa bi na me believe in Mr. Francis Chem ene ye papa mpanimfo bi because of me can say o Kristo ni papa bi anye politics bi anu nti no ma boycott me kura ena enye omu nti ni be ja no kura ne ka okay what you say enye usika bi enye udan bi yawo enu ka bi yawo dem eni ye nyame bi fu be ja no kura ne ka ye nyai kada kopim so wi ase be sei because ye ni alpha ni omega ne netie ye ni na bofo ne nam ena ne no kura e ye techere maso otie mu okay what you say it's time say Kristo for a sorry waka once na de netie no ena hon say the amanoni wo ye developed country ultimi nkoye tobe ho what you say ye be deport sisi ya unya ye ya ni awenge ni aba be fa okọ wo mu ni kwan se udwa ni MPP udwa ni we gabi ho ye nyesa eno mpe so mu de system ni so ba a so ni aboso netie ensuo ahomone tibidiye won se na de ne tie no wo mu so mpene so what you say eyesa wo mu nya ni mani ma bi wo pe wo ye ho on se na tie entomo be manipulating empanimfo ni enkofo amoma oma disturbing nyoma bi e person ba o man nim entu de for ni to form enyoma MPP for person mo de ba MEC for ntwe once na de ni tie no enyoma MEC for person mo de ba MPP for so ntwe okay na just say enye se bia nipa na ye ne bo apayo bi no wo person won counter because just say we bia won penasem be ya huhu ni tumi a e work here yes sir tumi bi bi ase once na de ni tie no there is a lot of spirit a wo work 2020 na ade bi ba be siwo ho ye ko ya manti yo ma ade bi be siwo ho ni nyina ye hu be dwiri yen ade ni fa ntuga e be si ye hu be dwiri yen kesiye pa odifo kesiye pa enya de se obeka debi obi mfa nkose nkom ni nyina ye hu be dwiri yen ni nyina ye hu be dwiri yen na ye odifo say ye young ones ye nua be mai as ye tokwa ekwo bra kokko bro no ama ene de chese ma ni yi ni ho de free ye na manyukum ye pesi ye hu se wo bi ede ne ho join ye amanyuko na se bibi eto no se onkwanhia na se wo ma ye tututu a wo mo ewu ye wo mo wo bone fache bi ewo nyame anim se bia ye be hu wa momobo ana se ye mepese ye hu no e bi omobo na Kristo be hu bunsam dem straight alpha de ade abdi pere su asem no emra oti ase no okoma no ana se okoma hwan
Okay. Hwede amfa busawo. Oti ase no a wo nkwa no. Wa ho oden, odi yeden. Odi buo no asafurade adwuma. Ana odi ye wankasa own selfish reason. Ewade ma Samson ahoden. Tio. Se onfam wa ne man Israel. Okay. But because of Obajaman French Samson, entiman fa na ho odi enu achi. No correct. Once na den chen. Enti wade ma bibia or expect you say odi wa ho odi be bua ne fie. Once na den chen, o si kugidie kupa no. Wankasa ku politics kupa no. Gidie kupa no. Enti mi fa say nyame asem ye anase campaign ne ya ma urade e le form ne ye sabi anka alpha beje ne kra. Okay. What you say? Okay. But uto mu di a ehona bo se dade bi ye de etwa dade bi. Na odi for say no ye leaders ye mpeni for mu do oman so na wo se wo mon saka wo madwen wo mo nyoma wo mo ye ehun se de be ya wo mayi ebetimi tumpon ana se ya asofo no mom na se wo se wo mo nya wo mo nkom sha wo mo sha wo mo nim se nya de se bebem enso mo de ehun to nkrofo so mo agide ni se why na wo onya agin sachira no. O me meka se de bi kai asofo no. Okay. Wo mo nsacho ma de mo nya nkwasiade ye. Me friend say enkwasiade. Ye friend prophet Bernard Esiam, o de fa me ko ubeiti ho. O mo suma o so odin no, fa me ko ho. Na ko busa mase ho. Wo mo nya nkwasiade ni enkwasiade mo mo ye no. Say man si amoso mo so ne emoti aso. Ye ni se nkwasiade nkom se. What you say? What will be the altar of confusion? What will be destructive chooser of body for you? Okay. Anna, Mammy Fentry or Emnam Penny for so. Okay. Penny already 17 years, 16 years, Oma Kola 35 years, 40 years, a control. Uya Penny. Mibubo. Penny already 17 years. Oma Kola already 35, 40 years, a control. Jeremiah was a prophet. Isaiah was a prophet. Both of them never control any governor. And I said, penny woman control penny the other. Okay. Say or him pomwa. Never control never. What you say? I didn't see any and to him. And to me for 2x4 comes in the control him be. Ghana is a song Kwasia Samson Ghana. There's a song Kwasia Samson off. It never said, I was sent penny for a starting free a handful. Okay. MPs. Okay. Ministers. Government official na ba president women two omo na nsi ho women two omo na nsi ho pani bia ni se be Kenya nsasem women two omo na nsi ho na san kwase bi en stop o nkom so bia se nkom so wa sori de o adiye bia ye wa sori de o sunshuma kwankyere bia ye wa sori de emegina public and the cause chaos and the cause panic e wa amanfo wo koma emrem. And you say this very new show, and the very new show. Just look at this. I'm craving the day. Sika, what could tell the real power of Christ? You need to say, Debbie, only time, Kwabasa Yamanyama, when you tell Yamanyama, only time. All the time you are busy looking for souls for Christ. Okay. To me, they don't say, we'll be out for sure, never. Never. No, odi for say it is mabunu no football ben na de be ma wo mo wo sa nyoma ya na omu de omu shem because onim say na msika okwo ka say obeka say yesika na busua ni bi enu nti yenya diska ne man na MP na be shira MP ni nyame wa ne shira sika MP enu nyame wa ne shira nyame ne shira o si ni MP ba no ma 10 million o de 50 Ghana ni nyame be say yisia sika ne moja ene wo so. Enti wo yi scam si kra e kwati se nhu but na mi sirawa be bia ta hopo ena na mi su sirawa o tenka se we bi nyame sira me won na de retem so it's time say emabunu be hie nyansa o ma twa wo ye no kwa so be dem speakers akese ye no so fu preaching ya time speaker ni na soa ye tie time speaker ni na soa na fo ko ba bi speaker ni bu ye panwa abruwa ti asore horo macho man betam abrewa no na va ni kosi ni kam nyame na ni beku hu na emabru ni mranche nso maba aya mi wudi agigi bi
What you say? Konum wi ko siwiba, konum sa nsamba saba ne ba. Na tunu nkwasi asem. Because the musika minister bi kwa tunu towi. Say nanti ense no mfa nkoye by heart. Why say na dey ni fuero? Eti ni pa no ba no so ye Satan. On pa no kore. Onu ba no de na da na eba. Tu abama me ba mba ba ye kwaya ma. Oba e no bi anya be busu se shiraw. Enso ta ni nyina hohoro. Na ekọ. Why say na dey ni tiero? Eti sa minister we ba. No be catch yourself tu abama na hunu nipa oye. Me ya hu be bi e betimi. Beso we ya mu di metimu ni nyansa. Obe jaw beti ya ko ye adwuma bi abenye sika no. Okope penya ma obi papa ne maame. Na okokunia. Then sabe no. Ya ko tu bi so abawo. Onu no kwada on the day of about to kwa no ti da bi ni yire no. Enjoy. Akoko na bi a all repair ni sample bi esisi omo ano. E na ogina wiaso na oye o cause confusion. Wo nyansa. Zika uwe nyansa ori for ye de eye nkomodidie no eba eye na wie ya enesa se eye oman yi emu empanifo a ewomu titu a ewomu a chese wo mo ehwe ye de tumidie ni mpanidie ahye eye wo mo ensa den na wo mo ebetimi ayama eye wo man Ghana yetimi enya ye ntoma pa ede efra asinse ye betimi agi ye hom ede afri abosonsemu mojasemu ene eye eho enkroniba na wo the final words atu edwa ede amayen de tie ni se empanimfo no ya elect o mu ne de me hunu se bebrenya kristofo okay me eya me radio TV so ametimi sere sa majority of them are not Christians. What you say enti enipa we ana sumesi we wa ba ba di abato no ono woni ne mawo ene na bushia onse na de ni chero enti ba bi ono kwa akogina ene hia no ene onipa akoto abama no odi ni sika ato odi ni tumi ato enti the next 4 years obesa ba be sa what you say enti is out for enti manufacturing shi nyansa bi ye hunu nyansa ye hunu de se asumesi anu be ncho bayi eye kenken kwa what you say eye kenken kwa oba nyina no eya maf keke what you say okoye MP pa koye minister ye tia no 75 million 150 million oba ma obi obatia man girlfriend no na hotel Dubai na sefo na wo na mawie no bre eso apampan ni pa wo pa uya sa kwako kuntokwa akoto abama no nyansa be no me final words ni ojidi ni onua Kristo ni antie ni me de wo mo ka so man we Kristo so man ba me de mi hu ni sa me nyame bi fo me de mi hu ni sa hie nyansa ya ntonwo hie nyansa ema odifo bi emehenya odifo na nkoko ntokwa ema osofo bi emehenya odifo na nkoko ntokwa we mu nyina ye ewura empty barrels make the most noise kwa so de papa ena afensu atu abawiye no nso wo mu no mo ka so man ye Kristo so man ma ye wu Kristo su a etinemi na enya manfo bi selfish reasons the very prophet Bernard Esia of Holy Ghost and Fire Prayer Ministry na me ya na wiki ya yesimi ye kwa kowura ojam enya manfo bi sabiye amanne ni ohaw enya kwa awade anim eye wiki ya ba besimi ya ebi ya wo problem ahaw ne mane bi betimi afre me 0249 631 876 0249 631-876 and now say 020-385-1633 020-385-1633 Misrao yatu abawi enye basabasa enkoto sekan enko tutuo enko kawunuya enkyerese udo unuya no mayewunu Kristo suwo mu na Awurade 2021 obema wonso wasibi manuasi ebusiafo aha na chese ebre ma ye kwan ama ye de ye dwumadie no esia enesa na nyumeku eso ya sen ma ye de ebebe somo eye Mama Juliet Ventures eba no enchense papa wo ba wo de besiesie eye wo kitchen ebiem nso nyoma wo de besiesie eye wo ho wo demo e de ye mami ewo akade no enyina ewo ho no mu a de hia ne se wo befa eye ne number ewo screen so na wa friend no ne se delivery
ena wo pa wo beye ede ama wo se wan so ena wo beto anamo a wo behu no ewo eye Abekan La Paz na ne wo ne no atwetwe eye enkomo na de opabia no watimi ababa befa no wano ewano ne true fix so ebo ye chidom ba ne nchance papa wo de baba wo dan so se wasi wo dan awie wo pe eye enchance na husuo ensesa de biara enso beto awia bebo de etim na chese etim eye enwe na achene de keka wo de ne true fix ewo saa akade no enyina ewo eho no mu wo mo edi wo mo ejuma Lone Master enso se waba ede amagana aban ejuma ye fom so ya aban ejuma ye ni enko edia Lone Master se wo ha ede emawo ewo ye bibi emu se fane number no na ene ne entwetwe enkomo se wo ye obi a usika efa controller na wo affordability nko ade a ene ye won so ubetimi enye sika wo pe no na wo de akade wo ho na wo project eda wanim no watimi ede aba na ebusuafo ye de esie no mo a mo hwe ye ede mo comment eba ye glozy the truth GH forget them Rosa David ena ebiemo enso so Peter Botekwe ena yenia Vida Boatin love me ma mechano Alizia Zion Jenny Mata Sarah Thei Awotia Enterprise Ras TV ena ebiemo enso so Amegbo Godwin Dennis Hen ena ebiemo nso so Amponsa Kwame nyame ehwamo bebre ewo mo comment amode eba ye no emrepem no da fofo ye bekenkan ni nyina ede amamu na so yemre no ekọ bebre na da ne dade ye ka twa wan se subscribe to your channel no se wonya ya too much subscribe said ye be ya trending issues are ekoso wo mayi emu ni wiase afa na nyina yenya ede eto ho no ma won susu wetimi ayeden ehunu na wadwencha wo ede efa hu no wetimi ede abani akenkan ede amamo said ye be ya asofo ne wo ma ye invite wo mo ha no wetimi ni wo ma de ahia one on one nyane wo ka asem na bibi na kire wadwen kwampo na won susu wetimi ayeden ebusa na wayiwanom ede ama kama follow ye your IG page so Atuma GH _ your Twitter so Atuma GH _ Facebook too much GH midi ede ekuya sikapa dasene ye besane hia makramo Too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH Too Much GH. We did say Japan. A break and Besame TV. Me share Too Much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you. Me dey Isaac Odwampo. We betun afem the great tampo. Mbrin. Won me nka mo ni hwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you